Minu nimi on Meego Remmel ja mul on südamest hea meel näha, mida Jumal on teinud viimastel aastatel Maardu linnas. See suur linn, kus on üle 17 000 inimese, enamasti venelased, aga umbes 25% eestlasi ja kokku 43 rahvust, on näinud uue kiriku sündi. Moskva patriarhaadi õigeusu kirik on rajanud sinna koguduse, ehitanud pühakoja ja nüüd tegutseb Eesti kristlik nelipühi kirik uue koguduse rajamise nimel. Me tunneme suurt rõõmu sellest ja toetame neid palves. Это церковь ЕКНК Марду Погодус. Здесь находится в Марду по адресу Авар 8. И это для нас такое особенное, чудесное время начинать поднимать эти пажити, видеть эту жатву. И каждое воскресенье здесь проходят в 11 часов воскресное богослужение. Я считаю, что это очень здорово, что здесь, в Марду, в этом городе, есть такая замечательная церковь, куда люди могут прийти. И меня сюда привело то, что вот просто движение сердца было какое-то прийти в эту церковь, поддержать людей, которые свою любовь к Богу отдают всем сердцем своим, всем другим людям, которые живут в этом маленьком городе. Церковь это очень нужна. Не все люди сейчас это понимают, что она нужна, но здесь есть движение Божье, здесь есть Бог. Чувствуется Дух Святой в этом доме. Oleme siis aasta aega olnud siin juba üle aasta mõni kuu ja alustasime alfa kursusega. Oleme teinud siis 4 alfa kursust. Selle kaudu on tulnud üle 15 inimese päästmisele. Mõned on saanud pühamuga ristitud ja on ka aktiivsed kaasalööjad koguduse erinevatel üritustel, nii pühapäevastel jumateenistustel kui palvekoosolekutel ja piiblitundides. Но наша цель – это захватить и евангелизировать людей неверующих. И мы рады каждому, кто придет сюда для того, чтобы познать Господа, для того, чтобы быть с народом Божьим, для того, чтобы войти в ковчег спасения. Maardu rajatav kogudus on kutsunud meid palvetama nende eest. Palvetame Maardu linna elanikkonna ja sealse kliima pärast nii vaimulikus kui üldiselt ka sotsiaalses mõttes. Palvetame selle algatuse pärast, mis on tehtud ka alfa kursuse näol. Palvetame kõigi inimeste pärast, kes on alfa kursusel osalenud, et nad kogeksid reaalselt Jumalat, näeksid, et Jumal vastab palvetele, tegutseb nende elus ja et nad tunnetaksid ka vajadust koguduse ja selle osaduse järgi. Palvetame algava noorsootöö pärast, noorte juhi ja noorte meeskonna pärast ja kõigi kavandavate ürituste pärast ka eeloleval suvel. Ning toetame neid oma hea sõnaga, mõttega, palvega ja kellel vähegi võimalik ka finantsiliselt.